Salum menjuah-juah membantah kerana setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa ka kita ibas jambur setun ta waris sendah endah. Ope dengar kita megikan kata dibata si jadi persingit membantah ibas perjumpaan ta sekelenda mariras kita toto. Isakan kami bujur manbandu o Tuhan dibata Bapa si perkuah. Tangkas kal igejapkan kami bekas pengarak-ngarak raslia satendu. Tuhan pasu-pasu kami ibas dari waris sendah. Bagai pasu-pasu kami ibas kami ngorati katandu. Petangkas katandenda kubas pusu praten kami. Maka ngasuk kami ngangkai seras makai kenca di tengah-tengah kegulun kami. Jadi sinrangi peralahan kegulun kami. Bagai pe jadi rema ras nambahi kepentaran man kami. Maka menang kami ibas ngalakan kerina perbeben keguluhan. Ras gelarndu i permuliakan. Ngerana dari kami Tuhan sebab kami nggo sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kata dibatas jadi pergegeman banta ibuat ibas Mazmur siwah plusada ayat siwah. Baginda nina. Sabab Tuhan ibandu ampang-ampangdu si meganjangna ibahandu keciandu. Seh ijenda pengogenta. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ampang-ampang entah pe perlindungan sada ingan si tuhu-tuhu i perlukan kerina kalak singgeluh. Bahkan makhluk hidup. Gelah arah lid ampang-ampang enda. Gelah arah lid perlindung nenda. Maka banci artina makhluk hidup dai entah manusia aman. Datna kedamen ras jenari banci ya dalankan kegeluhna. Adi sinen ibas peralanan kegeluhan manusia, maka melalakal tawaran-tawaran silit. Guna banci engkawali ngampang-ngampangi simbreken artina si menghuli man jelmandai. Lit simbreken artina jaminan guna kesehatan. Lit ka jaminan guna masa depan. Lit ka jaminan guna sekolah. Litka jaminan sidebanna masa tua guna artina enda pehulikan man krina jelma. Tapi adi sinen ibas kinatana maka jaminan si itawarkan manusia ndai entah doni enda sadakal pe lali si tetap lali si sempurna sebab banci sajang artina arah sada jamin si tawarkan man bantan tapi asuransi ningen. Maka banci saja artina ibas sada pihak sidat nilai positif na tapi ibas pihak si lain banci ka artina nilai negatif na si alokan. Maka sueras kata dibata sisih man bantan dai nina sawab Tuhan ibandu ampang-ampangdu si meganjangna ibandu keciandu. Adi Tuhan si bahan sing ngampangni kita. Adi Tuhan si bahan sing kawali kita. Adi Tuhan si bahan jamini kegeluhenta. Maka tuhu-tuhu sidat artina kemalaman ATE. Sidat jaminan si tuhu-tuhu. Sidat jaminan sila pernah artina arleka empat kita. Sebab firman Tuhan, janji Tuhan, ya dan pasti. Adi si pakai kena tengah-tengah kegulunta, maka sidatkan artina nilai si positifna man banta. Tentunya arah kai
Silako kini kita di tengah-tengah keguluntah. Kuakap engkau melalakal artina berbagai-bagai usaha silakokan. Guna ndatkan jaminan kegulun endan dade. Guna banci artina terjadi hal yang lebih positif, lebih baik. Peningkatan kesehatan, peningkatan misalkan daya ingat, entah peningkatan guna kita tetap semangat ibas dalani kegulunta. Mungkin berbagai-bagai vitamin artinya si konsumsi, berbagai-bagai makanan si pan, kesehatan si jaga, ras melala hal si deban si periksakan kesehatan data ke dokter. Tapi sadape la menjamin sueras kata di batandai. Adi sinen arah gentenandai maka istuna judul utamana emekap di batakap kecion kami. Tentuna pemasmur nuri kenenda kita kan ngoi gejap kena ngau inanamina uga adi dibate jadi ampang-ampangna, jadi kecionna, jadi si jamini kegulunna ibas krina berbagai-bagai sirbahanca yalit ibas kelemahan-kelemahan. Maka nina manbanta krina setun ibas paksa enda. Ula darami jaminan sideban, ula darami ampang-ampang sideban, ula gegehdu pemetehdu i arab kendu guna nampatikam kai pesibandu la menjamin guna kesehatan du lit ngekala artina ijagana ke kesehatan nadandu makanan na pe ijagana krinana ijagana tapi si ingat maka dibata ngijinkan krina perbeben entah sakit pinakit entah guage bentukna sekali jadi tengah-tengah kegulunta labo arkite-kite kan dibate merawaman banta labo artina arkite-kite kan dia menghukum kita tak saja ibasenda surah-surah dibata mekap gelah arah krina perbedaan sirah ngerim-rim kita arah krina kelesen-kelesen kita maka kita penangkih pingkau-pingkau tak mandibata mindo pergegeh mandibata berserah total kita mandibata maka dibatai sendiri rehman banta dibatai sendiri sinampati kita pasti dibata memberikan jaminan, memberikan penampat silabo setengah-setengah. Silabo artinya terpaksa-paksa. Tapi Tuhan memberikan perkuhatena, kelengatena setiap saat. Setia, entahlah setia kita, erdosa kita entah lang, purkun pas, entah kurang pas, dibate tetap la pernah erleka keleng atena kempak kita. Ia tetap mereken, ia tetap ngalau-ngalau kita kerina anak nana seitun. Gelah kita erpengendes manbana. Sisrahkan kerina perwen kegelunta. Ada isinen arau gentenda makalit 4 poin si perlu si perdetekan MK si pemenemka. Tuhan memberikan jaminan arah rencana ras perbuatan simhuli ibas nari guna ngampang-ngampang kita ibas si jahat nari. Artina ijenda dibata kata wari pemberikan si terbaik man banta. Adi siandalkan teman-teman tak baca saja ngerti teman-teman tenda ngukurkan kita. Sanga artina resada arih tak banci artina isampatina kita. Tapi sangartina laka jore ukurna banci kang ibene kena kita. Jadi hati-hati ibasenda. Tuhan saja si jadi jaminan kegelunta. Si peduakan. Tuhan ngelindungi kita ibas kerina sakit penyakit nari. Mungkin
Ibas perdalan kegelunta, melala sakit penyakit sialami kita, melala perbeben karena penyakit enda si enggos tautokan mandi bata, tapi langa seartina Pak Sagundere jauh pernah man banta. Ingat, maka sirencanakan Tuhan ku tengah-tengah kegelunta, ai labar surah-surah manusia. Saja sejelas, maka rencana Tuhan Krina perbeben si jinkan di bataman banta tujunna mekap maka kita menang ibas perbeben nari raskini tekenta reh paguhna siplut telukan Tuhan pedoh kita ibas krina mara bahaya nari luar biasa Tuhan si sembah kita maka kita anak si kelengine la pernah iplepas nasi sada la pernah kita berenan dabuh kubas percobaan kubas krina surah-surah si iblis kubas kejahatan tapi ia tetap mengingatkan kita ia tetap ngampang-ngampangi kita gelah kita tetap setia ngeluh ngikutkan Tuhan di tengah-tengah kegeluntang maka arah kata dibatas sisih man banta enda krina kita setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus ulah kita nadingkan di bata ulah sidarami pergeges si deban ulah sidarami penampat si deban maka kita ndatkan tuh penampat sireh ibas Tuhan nari menang kita ibas perwen kegelunta res semangatnya kita dalani wari kegelunta haleluya. Mari ras kita toto. Bujur o Tuhan di bata katandong gue begikin kain bas Pak Senda. Malam ding meriah kalukur kami Tuhan. Ibas krina jaminan si enggo beri kenduman kami anak-anak do. Singgo sikap kenduman kami kalak si te man bandu. Tuhan pegeluh dage katando endak bas krina pusuh perhatian kami setun. Gelaibas krina kelemahan-kelemahan kami, kekurangan-kekurangan kami, igejapkan kami, di batala pernah nadingkan kami. Rastu surah-surah Tuhan, maka arah kegulung kami pe banci termulia gelardu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus, sehijeda perjumpaan ta, ibas jambur setunta sekalianda jumpa kita ibas kesempatan sireh tetap semangat setun ibas dalankan ras ngarapkan penampat sireh ibas Tuhan nari segedang-gedang kegelunta haleluya amin.